Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Abu Dujanata fakana idza sallal fajra faraja mustajilan. Bermula ini itu suatu kelembutan hati terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirau ragam yang dikatakan baginya ragam itu akan Abu Dujanah. Maka ada ia Abu Dujanah apabila semayang ianya Abu Dujanah akan semayang fajar. Niscaya keluar ianya Abu Dujanah, hal keadaan Abu Dujanah itu bersegera. Wala yasbiru hatta yasmi'u doa, dan hendak sabar ya Abu Dujanah sehingga bahwa didengar ya Abu Dujanah akan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu yauman, maka rukun ianya Nabi baginya Abu Dujanah pada suatu hari, alaisa laka ilallahi hajatun, adakah tidak bagi engkau kepada Allah itu hajat? Yang nekun li Nabi bak Abu Dujanah. Jadi nak pernah terjadi bak sabuh jamun sirau ragam nan goknyan Abu Dujanah. Jadi putra demangnya wate ke semayang subuh li Abu Dujanah tabe cukup awai go hana gepreh wirid, hana gepreh doa, hana sabar siat gedengar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pak sabah hura nekun li Nabi sallallahu alaihi wasallam ba Abu Dujanah nyo, alaisa laka ilallahi hajatun, adakah tidak hukahana wahai Abu Dujanah gata menghajat kepada Allah? Faqala, maka kejawab ianya Abu Dujanah, bala iya ya Rasulullah. Faqala, maka berkata ianya Rasul, falam takif hatta tasmi'a doa, maka mengapa tidak engkau berdiri atau berhenti sehingga bahwa engkau dengar akan doa. Man menyo berhajat kepada Tuhan pujit watel ni semayang subuh ni jaju hana ni preh hana ni doa siat ni dengar doa yang nekeli Nabi ba Abu Dujanah guna. Faqala lahu, maka berkata ianya tinggal tanya kamu pelingke. Faqala li, maka berkata ianya Rasul, maka berkata ianya Abu Dujanah bagiku kali Rasul, uzurun ya Rasulullah, udhur wahai Rasulullah. Faqala, maka berkata ianya Rasul, wama adaraka, bermula apa yang dipengudhur ianya, apa akan kata, apa penyebab pengudhuranmu wahai Abu Dujanah? Jadi Abu Dujanahnya kan hanggetim wirid yang sebenar roy, hakan hanggetim dengar doa Nabi karena koknya nak ke odoran yang han lipah beriblah odor ke ya kita yang lain Nabi putra ke odoran ron sehingga hanggetim ya dengar doa lum. Faqala, berjawab dia Abu Dujanah, inna dari mula sikatan lidari rajulin, kebi-kebi puas sungguh rumah lum itu melengket bagi rumah firau ragam, wafi darihi nakhlatun, dan sabit pada rumahnya ragam itu na pohon kurma, wahia masyrufatun ala dari, dianya pohon kurma itu condrong atau sunyok, bahasa Aceh sunyok di atas rumah lum. Faiza habbal hawa lailan, maka apabila dihembus oleh angin malam, oleh angin pada waktu malam, yaqa'u min rutabiha, niscaya jatuh ianya kurma, min rutabiha, daripada rutabnya kurma, fi dari pada rumah lu. Mana rutabnya kurma basah, akan kurma tu ya pulo kita hino kurma basah yang kun dengan rutab. Jadi kan han lung tim semayang subuh lung na outdoor rumah lung toto ngan rumah tidau ragam yang bak rumah ragamnya na kurma
yang muji condong kepada pagulung tong rumah long muji. Maka wate diput angin bak wate malam hut bah kurma ji dalam lampuh long yan gekeun le Abu Dujanah guna. Faiza intabaha auladi, maka apabila jagalah anak lum wakat masahma darra nisca, dan sungguh mengenai ianya anak akan kemudaratan, panai kemudaratan daripada de. Ya, long na anak long di saat jaga awaknya langsung de ai. Jadi long takut ipilih buah kurma. Fama wajadahu akalu, maka tidak diperdapat oleh mereka itu anak akan makanannya anak. Fa'ajala qabla intiba ahamihim, maka ulun segera segolong bahwa jaga mereka itu anak. Jadi li Abu Dujanah yang sebetulnya galak ke dengar doa Nabi, galak ke wirid bersama Nabi, man karena urusan yang lebih penting takut jaga anak ia pajuh buah kurma gof ente. Maka gepu segera ti li Abu Dujanah segolong jaga anak berawai gua gok nyan gak pilih buah kurma gak juga poi. Wa jemaah ma waqa'a wa ahmala ila sahib, dan ulun bersapat akan barang yang jatuh ianya barang, dan ulun me akannya barang kepada ponya kurma. Walakat ra'aitu waladi, dan sungguh ulun kalen akan anak lung yauman pada suatu hari kat wada'a rutaban, sungguh dipedu ianya anak akan rutab fi famihi dalam babahnya anak. Fa akhrajaha, maka ulun petubit akannya rutab bi asabi'i dengan anak jarolum. Pak lum petubit mim fihi daripada mulutnya anak. Wa qultu, dan ulun kun baginya anak, ya bunaya, ya jid ya bunaya, ya bunaya la tafdah abaka fil akhirati, wahai anakku jangan engkau persempit akan bapakmu di negeri akhirat. Fabaka, maka menangis ianya anak li farti ju'ihi, karena bersangatan de-nya anak. Jadi bak sabah hura gekalan li Abu Dujanah anak goknyan karak minuk talung bah kurma gok. Yang bah kurma yang hut rap lampuh goknyan bunuh, la lampuh goknyan bunuh. Bah kurma uragam je. Kai karak minuk pajuh hari. Gejak bagah-bagah mencungke ju li Abu Dujanah bah kurma dengan nak jaro ge. Bah kurma yang na lam babah nak mencungke dengan nak jaro. Gekeun ba anak. Ya bunaya, hai anak hai. Baik hanya hai ka pujerayah ke tengah di akhirat. Maka hotel ke lagi han ikli dia neng maka nikli hana makanan saputan kamu ro de kadang tanyo nanti de segaga dia neng Abu Dujanah murau buhai pilih babah kurma go tanyo si ada tu ka ada cemu berarti dikli de anak Abu Dujanah karena bersangatan de fakultu lahu, maka ulun kun baginya anak lau kharajtu nafsaka lam ada haraman, jikalau engkau berkeluar akan diri gata niscaya hana diseru akan harum yang ditamang kepada rongga gata. Andai ji kurma yang kata rudah yang hai nyan hai tamang li sesuatu yang harum kepada perut gata. Wa hamal taha ma'a ghairiha, dan ulun me atra yang lum cungki lam babahane beserta lainnya kurma ila sahibiha kepada ponya kurma. Fa damaat ainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berlinanglah air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'ala an sahibihin nakhlati, maka dan bertanya ianya Nabi daripada punya kurma. Faqila lahu, maka dikatakan baginya po kurma fulanun munafikun, bermula di bulan itu munafik. Ya, jadi hotel kalagian hotel dengar ceritanya li Nabi diceritakan li Abu Dujanah meling-ling imata Nabi, sedih ke Nabi. Rupaji Abu Dujanah na maksud bukan hang getim yang doa. Ni tanya maksud tanya hang getim wirid badayah yang tak dengan HP.
Pulau yang kaji je ku gure ka bebas HP ya tegan nyan WP nyo dra WA nyo WA je Instagram nyo Instagram je dia bulu janah kan hang getem wirid ngan nabi gak putih belah ane baik baju atrah hari muno yan kenyan maksud Abu Dujana hang getem wirid maka hotel ka gedengernya le nabi gemo karak gemo nabi meleng-leng i mata nabi hotel gedenger gecerita li Abu Dujana getanya tu so teman po nyan po bak kurmanya na urung pegah itu oleh Abu Dujana po kurmanya urung munafik lampu po ji lampu kurmanya tra urung munafik fastada'uhu maka diseru ya nabi akannya urung munafik waqala lahu dan berkata ya nabi bagi yang urung munafik bi tilka nakhlata ila fiddarika jual olehmu akan demikian kurma kurma alati kanila salah barisnya kurma alati pada rumah kata bi asyratin min nakhli bangan dijual dengan 10 daripada kurma arrakaha yang unnya kurma daripada zubarjat unnya kurma daripada zubarjat dan baknya kurma daripada muh yang merah dan pelipuknya kurma daripada lu'lu' yang putih wa ma'aha dan besertanya kurma min haurin aini daripada hurun in bi adadi ma alaiha minarutab dengan bilangan barang di atasnya kurma dengan bilangannya hurun in di atasnya rutab jadi ang hotel kalagian gak tidak le nabi rumah ko kurma kuno yang munafiknya gak lake belo bak kurma gepegah getuka bak kurma jih tiba dengan bak kurma 10 bak geganto le nabi yang lain bak kurma dalam surga yang on jih gepegat dari permata hijau yang tang du barjat yang permata hijau palingan pulipu bak jih daripada muh yang merah pulipu jih daripada lu'lu yang putih dan boh kurma jih saduk dengan dan gepegat budia dari saduk dengan buah kurma yang dimiliki oleh si munafiknya faqala lahul munafiqun maka berkatalah baginya nabi oleh si munafik ma ana tajir aku bukan penjual long hana pemukat bak kurma abi binasiatin la abi illa nakdan aku gak gitu ulun publau dengan harga yang bro tidak ulun kubro kecuali dengan akad ana pun nak pegah omong kosong tengah gebi bak kurma alam surga kelum gebi budia dari nak pegah kurma durbat putra zubarjat yang hijau ilung menyona peng nak kurma ana peng gede yang gekeun le urang yang munafik guna la wa'adan be nak janji-janji yang kengken kena nabi yang gekeun le urang munafik guna anak apa petih wak dan ro anak petih janji ro ni lu nyona peng jok bak kurma nyohana ka kehana bahwa sahabat Abu Bakrin maka mendengarlah berita oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu waqala dan berkata ianya Abu Bakar hiya bi asyratin minan nakhli fi mawdi'il fulani walaisa minal madinati mislu tilkan nakhli dianya kurma lunblau dengan 10 daripada kurma pada tempat sipulan yang tidak pada Madinah itu misil demikian kurma kalau keblo oleh Abu Bakar kurma urang munafik buno dengan 10 bak kurma yang hana tara di Madinah hana contoh di Madinah nyanban god bak kurmanya bila ke tukar oleh Abu Bakar dengan kurma urang munafik buno fa faraha munafiku maka senanglah apa munafik buno waqala langsung jugukeun bi tukar alun kublau waqala anawa qala tu qala kat istara itu berkata ya Abu Bakar sungguh ulun beliau summa wahabaha kemudian gehibah ianya Abu Bakar akannya kurma bagi Abi Dujana kepada Abi Dujana oleh beliau kurmanya gehibah kepada Abi Dujana jadi li Abu Bakar getuka kurma urang munafik yang
dengan 10 bak kurma lain yang hanatara kurmanya di Madinah. Hanatara nyamban laga kurma Abu Bakar yang tukar kepada orang munafiknya. Olehnya senang tak ada siapa munafik pun karena 10 bak ji bak sangat itu keluar bak kurma ji. Olehnya lih gublau li Abu Bakar berhibah kepada Abu Dujana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ulun tanggung bagi kata wahai Abu Bakar akan harganya kurma. Jadi Nabi pun getim tanggung harga kurmanya. Fafaraha sidika, fafaraha sidiku, maka senanglah Abu Bakar Siddiq. Wafaraha Abu Dujanata, dan senanglah Abu Dujanah radhiyallahu ta'ala anhuma, berriza oleh Allah Ta'ala daripada keduanya. Jadi hotel kelagian peristiwa ji senang Abu Bakar Siddiq mendengar Nabi mengucapkan kata-kata lagian, dan senanglah Abu Dujanah karena kagak hibah bak kurma yang rap rumah goknya yang sunyok mung dalam pagi goknya. Jadi anak hekli bak pilih-pilih anak ya geli takut pajuh liane gatra harum karena ka milik goknya. Wa madha dia mana beri wa madil munafiku dan gelalu le urang munafik ila zaujatihi ha gelalu kepada kurumahnya urang munafik. Wa yaqulu, dan gekeun ianya urang munafik, kat rabahtu yauman ribhan, sungguh laba hatke uronyo kan sebagai laba yang raya. Wa akhbaraha bil kisati dan ulun berkhabar akannya permoh nyogeun le urang munafik. Ulun berkhabar akannya permoh dengan cerita kejadian bunuh yang gak tukar bak kurma 10 bak le Abu Bakar kepada tibak bak kurma. Waqala, dan berkata ianya urang munafik, sungguh ulun cok akan 10 daripada kurma, dan 1 kurma allati yang ulun kublau akannya kurma yang tetapnya kurma di sisiku. Jadi bak kurma yang 10 bak je kajut pemilik tanya, bak kurma yang tak kublau ke Abu Bakar tetap hino bak rumah tanya di sisiku fit dari lo di rumahku abadan selama-lama. Nak kulu minha wa nausalu minha, kamu pajuh daripadanya kurma dan hana sampai daripadanya kurma akan sesuatu kepada sahibnya. Tengok je dapat boh karo tu sebab bak kurmanya mentang dalam lampuh tanya lipo kurma ipat dah di lampuh. Falamma nama tilka lailatin, maka manakala dengetlah demikian malam, denget ianya si munafik demikian malam, dan dimubengah-bengah ianya si munafik. Wa idza bin nakhli, dan tiba-tiba sabit dengan kurma, sungguh berpaling ianya kurma dengan kuasa Allah ila dari Abi Dujanata, kau berpaling kepada rumah Abi Dujanah. Ka'annaha lam takun fid dari, seolah-olahnya kurma tidak ada ianya kurma pada rumah si munafik. Fata'ajjaba ghayatal ujbi, maka heran ianya si munafik akan seabih-abih heran. Wa hadhihi mu'jizatun sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bermula ini itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi qudratillahi ta'ala, dan pada kekuasaan Allah Ta'ala, ma huwa a'zamu min zalika, ianya kekuasaan Allah Ta'ala itu barang yang lebih rayu, ianya barang daripada demikian.